Ош базардан кийим алам дегенде. Муну кийип көрүңүз байке. Жок, жаккан жок. Болчу. Жок. Может это? Жок, дос. Болчу. Жок. Жок. Болчу. Жок. Мен таптым сизге жарашыктуу джинсини. Аз кой туруңуз, 1 секунд мен алып келе калайын. Быстренько, шустренько алып келем. Турсуңуз кандай экен көрүп Эй, коюнчу. дос, керек жок. Түшүнүңбү? Керек жок мага эчтеке. Мен жөн эле көрүп жатам. Сен уже надоел жанатан бери тийишип мага. Мен өзүм тандайм баарын. Сен тийишпей жол бар. Эгер кет калбасаң азыр башыңды жолуп туруп көчүгө тыгып салам. Макул. Мен түшүндүм сизди. Мен сизди тийбейм башка. О, много нерсе меники окшойт. Зыңкен бул ботинке. Размер бар бекен меникине? Иә, дос. Дос. Ким эле аты, ё-моё. Ким эле аты? Ильга, продавец. Ильга. Энеңди гана кандайчы? Эй, дос, много размер бар бекен? Меникин айтып койчу, пожалуйста. Байке, мен биякта иштебейм, просто футболкам окшош экен. Сонун жигит бар мо жерде, ошодон сурап көрсөз. Сен Хабибтай кыйынсың, сага жарашат бул. Эй, дос. Красавчик десе. Айгерим. Жаным го. Доске, много размер бар бекен? Айтып койчу. Байке, кое турбайсызбы? Көрбөй атасызбы сиз биякта очередте? Макулбы? Эмне айтып аттым элем? Жаным, дайыма билип жүр жаным, сен никто не должен использовать как половой тряпка. Жакшы баргын, давай, хорошо. Кандай орыс доске? Здорово, друг, где у вас зауженные джинсы, подскажи, пожалуйста. Вон туда пойдешь, вдруг хороший выбор есть. Орус дос, мен сага жакшылыктын баарын каалайм. Спасибо, и тебе тоже. Доске, сага жарашат бул конкретно бодрый, ты чё? Рахмат. Алар женский болсо деле эчтеке албайт. Бирок билгин дайыма дос, мен бияктамын, если чё вдруг. Дос, эй. Дос, жана кырсалганыма кечирип койгон, я без суй случайно. Жана просто тыгылган маштыкка мен келгем. Ошондуктан нервный болдум сага. Много размер бар бекен? Айтып койчу, пожалуйста. Эй, кое тургун. Эй, дос, болду эми кечке эле тарынып бересиңби? Байке, вам помочь чем-нибудь? Жок, олчей, сен керек жоксуң мага. Сен керексиң мага. Сен керек болуп калдың мага. Мен бул магазинге киргенде эле сен керек болчусуң мага. Сен супер продавецсиң, мындайлар Дордойдо, плазаларда жок даже. Мен Ош базарда мындай супер продавецтер көргөн эмесмин эч качан. Чын эле так думаешь? Кечирип кой мени. Жана кирип кыкырып салганыма мен кечирип койгун мени. Эми много размер таап бересиң, дос? Макул, давай алдыгына. Менин размеримге точно. Чоң рахмат. Абдан сонун табылды. Чоң рахмат, дос, пиво ичпейлүү? Рахмат, супер продавец. Рахмат сага. Алдыга төлөш керек да, байке.